santilhu ليش خلو ميلا قد زول بالجرو لي قدنا إيناشتي لكريست كواك لخناق تشي جوجو ut lejunahkui chi hoy veniom. Sali capítulo 15, saib li versículo 9, toxsa li versículo 19, nakatau, ebliratin el apóstol Pablo ut licholo bankilahkui chirish nak ashal shukwahelchan, ishkooshlankil, manakshtiebal, manakinkashpa bankil, naklikako Jesus ki kwaklik chi jojo, shpanak kui ejunak lakpa manel tishye nak inganash pa ut inganash kolubalish kwaklijik lekagwa Jesus chichocho makaroi beniom chimuko anak kwan chimuko re chiubeh shpanak makasahbe tishkoho liroi benihom hokanak nakwa habok bal chirilbal ebli versículo in 1 Corintios 15 9-19 ut nakwashkots balakwe liquip chi versículo in ut kui likris inkarah ki kwaklik chichocho makarah lali nakapuktesi resil, makarah lale papal. 1 Corintios 15-14. Utkwili Kristin karah kikwaklik chichocho, makarah lale papal. Tohkwankeshtah sa le makchan. Versículo 17. Saibchakliskutankile, ebli apóstol Pablo, ut ebchaklach Corinto, linkane kesh Pablo kagwa Jesus, shbanak chokreban hun na leb halan, hun li memil na leb, kama kapiyah ko chak saib liqatzol balishe numechak. Utinkane kesh Pablo kwaklehi kujik chijojo, rikin li kagwa Jesus. Hanem ni kesh koshla nakli anina kam, lish oleb na shik salijosham, manak salish balba, hajad bartana na shik. Karurah rakhbal choqela o kuirahaan tsaqatsaqal lishjalali likamk. Manak kaut nak akhel ru nak laota kanaw nak eblikamenak relik chichal yokep chihilang mahun akshkota sa shwalba mahun akshkota sa chosha. Le apóstol Pablo nashtikip rikin hun lishnimalru batsom. Nashtieji kama insa li versículo 12. Hokan utan. Kuik na puktesimang resil nak li Krist ki kwakli kujik chijojo sa siyang eblikamenak. Kaput nak tohkwang sa iyang li yokep chishebal nak mag-ashkwakli kep chijojo eblikamenak. Chokre li apóstol Pablo ho chokre anak kwan akhel ru naklik aruta katye yalak anak lish yalalil chirish li esilalain. Kuink anak kapaham naklikagwa Jesus ki kwakli chijojo kaut nak yoko chishebal naklikagwa Jesus ki kwakli chijojo kui chimukula ono ko babangre karuna rak nashcheli yoko chishbanukil shbalak inkilep li juntesal shbalak inkilep li poyenam saruchichor maka ahikin teshtaush ko hobankilishol chimuko kwa hunak litishtaw roy benihom sa shkabali kagwa Jesus kui taraklikagwa Jesus inka ki kwakli chijojo chan hunes balak rak li yoko chishebal nashtiah kui nak maka rah li kwaklik kui chikchijojo inka rah ki kwaklik li kagwa Jesus chan klik angeli nakabano chirish li cholo bankil li chabil esila lain maka rah chan li kapapal maka rah kui chan li versículo 14 ut li versículo 17 la hora bala chan li versículo 15 tohkwan korah sali kamak chan li versículo 17 ut li shjalali la nak chishkhuni li akshekam sa li shpapal rikin li kagwa Jesus makarah kuyak shbanak chishkhunile sach so kebrach salimak kui makarah li kwakli kujik chijojo at kwaskuitzin makarah li pabal li oy peniom ut li sholo bankil li ratin li kagwa Dios kwahun li atin li nekeroksichak sa li atin obal griego ut han li atin kenos ut nekeshyenak kwan oshib li narach sheba li atinain hun li maka kwang chisachan manak maka sa hunjik li atin maka likyal chisa li atinaan manak balak han lishkabil ut li roshil maka rakhbal hachal tanap arkwan li narach sheba li atinain li babal na cholobak chikamain nakui maka li kwakli kujik chijojo maka li yoko chishbanun kilao chimuko li shishbanu jak ebli apóstoles kui rakhliqakwa Jesus ki kanarach chikamenak utoh mukmurah nakwan magarah oy beniom choqe magarah kui lishkuy bale qamak shbanak ani rakhta kuyok liqamak ma ani utcheho kain chaqahunilo no ko suqirah ho ahpapanel ahbalaq chan likahkui yokep chishbalaq inkileb li juntesal atkoswitzin choqela olah papanel akhel rush tawbalru uchpa bankilahkui chirishlish kwaklijik liqagwa Jesus chijojo utnak ma hun reheb likamenak
Nikeshik salicho shama nak nikeshik salish balba. Ángel rush naubal nakaibli kamenak nashjeli hu eclesiastes mag nikeshnaw. Kahkwik jokep chikwark jokep roy beninkil lishkap kulunik liqaqwa Jesus. Bandio siya ako naksinagwach benichiru lehun kamukain nagat ko'y benisa hun chik liqaq Ángel.